святарства і Еўхарыстыі, за ўсе святарскія пакліканні, за кожную святую імшу, якая цэлебруецца ў нашых касцёлах, за абвешчанае святарамі Божае Слова і атрымання Тваёй міласэрнасці у святых сакраментах. Пане, праслаўляем імя Тваё святое, нізка схіляемся перад абліччам Тваім, каб прабываць у прысутнасці Тваёй. Праслаўляем Цябе за Тваю бязмежную любоў да кожнага чалавека. Ты так полюбіў нас, што не толькі пажадаў застацца Богам з намі, не толькі аддаў за нас сваё жыццё на дрэве крыжа, але і пакінуў нам сябе ў постаці хлеба. Верым, што Ты заўсёды прысутны ў гэтай белай гостыі. Пане Езу, стаім перад Табою, усведамляючы сваю абмежаванасць і грэшнасць. Аднак вера ў тое, што Ты, Бог магутны і блізкі, напаўняе нас радасцю сустрэчы з Табою. Пане і Божа наш, валадар неба і зямлі, найвышэйшы святар, Ты даверыў святарам найсвяцейшы сакрамент і скарб свайго стварэння. Пашлі свайму народу святых святароў, каб яны былі для яго пораю ў цяжкасцях і братамі ў патрэбе. Учыні, каб святарскія сэрцы, думкі і рукі заставаліся чыстымі, пакорнымі і заўсёды гатовымі да служэння. Няхай яны будуць адбіткам Твайго святога аблічча, няхай застануцца вернымі Табе, Твайму касцёлу і свайму пакліканню да апошняга моманту свайго жыцця. Аман. Будзем праслаўляць найвышэйшага святара словамі. Будь праслаўлёны Езу Хрыста, найвышэйшы святар. Будь праслаўлёны Езу Хрысте, найвышэйшы святар. Праслаўляем Цябе, Пане Езу, які праз святара адпускаеш нам грахі і яднаеш нас з Айцом. Будь Праслаўлёны Езу Хрысте, найвышэйшы святар. Праслаўляем Цябе, Пане Езу, які асвячаеш нас і ўмацоўваеш веру сваім словам, абвешчаных святарамі. Будь праслаўлёны Езу Хрысте, найвышэйшы святар. Праслаўляем Цябе, Пане Езу, асабліва за Еўхарыстыю, бо Тваё цела ўзнятае на крыжы, гэта той самы хлеб, які Ты благаслаўляеш, ламаеш і даеш сваім вучням у памятную ноч Пасхі, кажучы, бо гэта ёсць цела маё, якое за нас будзе выдана. Будь праслаўлёны Езу Хрысте, найвышэйшы святар. Праслаўляем Цябе, Пане Езу, бо праз паслугу святароў Ты даеш нам сябе цалкам. Будь праслаўлёны Езу Хрысте, найвышэйшы святар. Пане Езу, кленчым перад Табою, прысутным пад постаццю хлеба, які ў руках святара падчас святой імшы стаў Тваім целам. Ці можа здзейсніцца пераўтварэнне хлеба ў Тваё цела і віна ў Тваю кроў без прысутнасці і паслугі святара? Ці можа адбыцца цуд гэтай перамены без Тваіх словаў, сказаных святаром? Не, гэта немагчыма. Як жа цудоўна і проста гаварыў святы Ян Віаней пра святара. О, які ж вялікі святар! Калі б ён зразумеў гэтую сутнасць святарства да канца, то памёр бы. Сам Бог яму паслухмяны. Ён гаворыць два словы, і на яго голас наш Пан сыходзіць з неба і змяшчаецца ў малой гостыі. Пане, Ты даў нам святароў, як распарадчыкаў сакраментаў, абвяшчальнікаў Божага Слова і праваднікоў на шляхах нашага жыцця. Дзякуючы іх паслуге, Ты прысутнічаеш на алтарах свету і застаешся ўкрытым у табарнакулюме. Яны таксама з'яўляюцца знакамі Тваёй прысутнасці. Ты учыніў іх слугамі святых абрадаў і заданняў. Твая любоў дае нам усё,
каб мы былі святымі і на гэтым шляху не стамляліся. Гэта з рук святароў Христос у паўнаце свайго боства і чалавечнасці у постаці крохкай госты яднаецца з паўнатою нашай чалавечнасці, бо прымаем яго ў святой камуніі. Нам патрэбны святары, і ты нам даеш іх. Без іх не здзяйснялася твоя ахвяра на алтары, не абвяшчалася б Божае Слово, не ўдзяляліся б сакраманты. Будь прославленный Иисус Христе, наивысший свята. Отче наш, Который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденно дай нам сегодня, все нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не избав нас от злого. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленная плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была теперь и заўсёды, и на веки вечные. Прими у Езу нашу удячность за все ласки, особливо за гэты бесценный дар Твоей любови, за тое, что установил наисвятейший сакрамент и сакрамент посвящения. Тебе, Езу Христе, за тое, что больше за 20 веков ахвяруешься штоденно на кожным алтары про заслуги Твоих святаров. За тое, что присутнічаешь няспынна ў кожным касцёле ва ўсім свеце. За тое, что покликал святаров до своего вечерника, яким з'является Твой святый костел, и дозволяешь им здійснять Твою святую уладу для служения Божьему народу. За тое, что приймаєш наше поклонение, выслуховуєш наши просьбы и благословляешь Твой народ. Езу, укрыты у найсвятейшем сакраменте, подчас апошняй вечери з Тобою были тыя, кого Ты сам покликал. Менавіта тады Ты установил не только сакрамент Эўхарыстыі, але таксама и сакрамент посвячения. Гэтыя два сакраменты тесно звязаны паміж собою, бо не было б Эўхарыстыі без святароў и святароў без Эўхарыстыі. Пане Езу, праз Твою бясконцую любовь Ты дозволяешь нам кожны день прымаць Цябе живого у свое сердце. Святары – гэта посредники, дзякуючы якім гэта магчыма ажыццявіць. Боже, Ты клічаш здольных, але і робіш здольнымі покликаных. Дякуем Табе. У гэты першы чацвер месяца дзякуем Табе за кожнага святара, які адказваў на Твоё запрашэнне. Дзякуем Табе, Пане Езу, што яны сталі для нас праваднікамі у гэтай зямной вандроўцы, што іхнімі рукамі удзяляюцца святыя сакраменты, і іхнімі рукамі удзяляюцца святыя сакраменты, без якіх мы не маглі б з Табою яднацца. Дякуем Табе, Пане Езу, што Ты дазволіў святарам быць сведкамі Твоей любові, бо сваім жыццём яны давалі прыклад поўнага даверу Табе.
Дзякуем Табе, міласэрны Пане, за ўсіх святароў, законнікаў і законніц, якія праз розныя місіі служаць Табе. Вазьмі іх пад сваю апеку, каб яны вытрывалі ў гэтым нялёгкім, але вельмі прыгожым патрэбным служэнні. Дякуем Табе, Єсу Христе, найвышэйшы святар. Пане Езу, Ты выбраў сваіх святароў з нас і выбраў іх, каб абвяшчаць Тваё Слова і дзейнічаць ад Твайго імя. За такі вялікі дар для Твайго касцёла прымі нашу хвалу і падзяку. Напоўні іх агнём Тваёй любові, каб іх святарства выяўляла Тваю прысутнасць у касцёле. Дякуем Табе, Єсу Христе, найвышэйшы святар. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, Щоденно дай нам сёння и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрад веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Просьбы, молитва за костел. Езу Христе, костел святых – это Твоя Божия справа. Учини, как по воле Твоей воли был он один и святый, католицкий, апостольский и цалком скерований до той досконалости, до якой Ты его покликал. Дай костелу постоянную життєздольність и чуйную увагу до знаков часу, как он умел усё спознать и усё доброе заховать у кожним часе и во всех обставинах. Учини, как сярод християнов любовь была головным принципом, милосердность особливою рисою, справедливость хлебом штоденным, мужность у справах верностью, молитва odpoczynком, радость узнагородою. Просим Тебе, как Твое владарство правды и життя, святла и ласки, справедливости, любови и спокою поширалася и умацовывалася с каждым днем. Аминь. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Помолимся, как як найхудший паўсюдны костел, у паўсюдным костеле з'явився наступник святого Петра, праця якого приносила як мага больше плен для всього християнства. О, вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Молитва за бискупа. Пане Иису Христе, пастор костела, подтримай своим благословением нашего арцебископа Юзефа. Учини, как он был соправдным отцом диецезиальной семьи и прикладом апостольской отданности. Удели ему духа мудрости для пленного обвящения Твоего слова и кирования архидиецезии.
які з Айцом і Духом Святим живеш і володариш праз усе віки. Амінь. Хвала Айцу і Сину і Духу Святому, была спрад веку, цяпер і заўсёды, і на веки вечные. Аминь. Молитва за біскупов Юрия Кособудского, Александра Яшевского, Антония Демянку, Олега Буткевича, Казимира Великосельца, Владимира Гуляя, Андрея Зноску. Збавца свету, Єзу Христе, який розослав по землі святих апостолів, каб яны обвящали Твое вучение. Благослови их наступников, біскупов, дай им силы для вытрымки в терпениях и переодоления тяжкостей. Благослови их апостольскую працу, каб яна была пленной. Учини, Боже, каб овечки, яких яны стерагуць, были верными Тебе и николи не одышли от Тебе. Найсвятейшая Панна Мария и все святые, просите доброго Бога о благословлении и опеце для наших біскупов. Аминь. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди Благодарство Твое. будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Молитва за пробаща. О Єзу, Божий пастир, який покликав апостолів, каб зробити їх рибаками душів. Ти покликав за собою так само нашого пробаща Ігора. Учини його своїм рупливим послідовником і слугою. Учини так само, каб він базіляв Твоє жадання повсюд на откуплення, деряко Ти обновляєш на алтарах свою ахвяру. О, Пане, Ты живешь вечно, каб заступаться за свой народ. Открый перед им горизонты святла и правды и любови, каб он стал солью земли и святлом свету. Одари его Твою эмоцию, и допоможи ему заховать верность Богу и пленно працевать для Его хвалы. А так само жадаем ему худшейшего духовного и физичного оздоровления. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Молитва за все духовенство. Молимся за духовенство, якое отуляє своей молитвой апостольский рух Маргаритка нашей парафии. Біскупа ксяндза Антонія, ксяндза Ігора, ксяндза Кирила, ксяндза Дмитрия, ксяндза Юзапа, ксяндза Валерия, ксяндза Виталия, ксяндза Адама, ксяндза Сергея, ксяндза Ришарда, ксяндза Айца Александра, сестру Марию. Пане Иисус Христе, Ты для добра людей установил бачный костел с пастырами, якія ими керуют, с пресбитерами и диаконами, якія целебрують святые сакраменты и обвещают Божие Слово, а так само з законниками, якія на протягу свого ахвярного життя випрошують ласки для всього світу. Благослови наших біскупів, пресбітерів, дияконів і законників, как их разважливые учинки, святло их научания и огонь их любови сдобыли для себя все души, что могут знайти избавление только у Твоим имени, яки живешь и владаришь праз усе веки вечные. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрад веку, теперь и заусёды, и на веки вечные. Аминь. Молитва за біскупів емеритів Тадеуша Кондрусевича, Казимира Великосельца, Александра Кашкевича. Усемогутный и вечный Боже, Ты покликал работников для своего виноградника и завсёды клопочешься про их. Ты особливо дбаєш про своїх вибраних слугов на кожному етапі їх життя, каб супроводжати до хвали вічної. Пане Єсу Христе, дякуючи біскупам емеритам
дякуючи біскупам-емеритам за приклад апостольской рупливости и за отцовскую опеку дыяцезіяльнай сям'і, просім Цябе, заўсёды падтрымлівае іх сваім благословленнем. Дай ім неабходную моц духа для пераадолення магчымасці цяжкасцяў і выпрабаванняў, звязаных з пажылым узростам ці хваробаю. Просім таксама дароў Духа Святога для далейшага плённага абвяшчэння Твайго Слова, бо ў служэнні Евангелію узрост не мае значэння. Няхай надалей яны дзеляцца з намі мудрасцю, а сваім сведчаннем уацоўваюць нашу веру і дапамагаюць ісці шляхам любові і еднасці, показываючи кожному надею на будущее воскресение. Амин. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, які мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Молитва за померлых святаров. Боже, Ты покликал святаров до своей службы и учинил их пастырями наших душ. Покорно доручаем Тебе усіх померлых святаров, якія вели нас до Тебе, целебруючи святые сакраменты и обвящаючи Божие Слово. Молимся за спочилого папу Францішка зовсім недавно. Молимся за святаров, якія обслуговали жихаров нашей парафии у новейшие часы и сошли з гэтага свету. Ксяндза Петра Пупіна, ксяндза Люцияна Хмялёўца, ксяндза Ярослава Зарадскага, ксяндза Рышарда Юніка, ксяндза Станіслава Салату, ксяндза Ежы Росіка, ксяндза Григожа Колосовского. Молимся за померлого кардинала Казимира Свёнтка, за ксяндза Петра Петрага, ксяндза Яна Заневского, арцыбіскупа Петра Мальчука, ксяндза Юзефа Трубовича, ксяндза Феликса Свянчицкого, ксяндза Акилля Тряакка, ксяндза Дмитрия Барылу, ксяндза Адольфа Славинского и усіх померлых святаров. Слуга Божий Фабіян Малюшовский, опекун земли Столпецкой и одраджаючей айчины, молися за нас. Выслухай наши молитвы и дай им вечное счастье в небе разом с усими святыми. Просим об гэтым про заступництво Наисвятейшей Панны Марии, королевы апостолов. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословенная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вечный отпочинок дай им, Пане, а святло вечное нехай им светить, нехай отпочивают у супокои вечным. Аминь. Молитва за миссионеров. Пане, Ты сказал, идите по всем свете и обвящайте Евангелие усякому створению. Молимся за тых, кто покинул свой дом, сям'ю, сябров и пайшоў у свет, каб гаварыць и сведчыць про Тебе. Дай им, Пане, великую веру, такую любовь, каб люди бачили у іх Твою присутность, каб яны охотно зносили тяжкости кожнага місійнага дня. Будь для іх адпачынкам у стоме, надзеяю роспачы, абаронаю перад памылкамі і ратункам ад падзенняў. Кіруй імі, Пане, узмацняй і асвячай святлом Духа Святога ва ўсялякай дзейнасці на карысць Твайго валадарства. Аман. Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на вякі вечныя. Аман. Молитва за литургичную службу алтара. Пане Езу Христе, погляди милосердно на тых, кого Ты покликал выконваць розныя абавязки при Твоим алтары. Адорвай их щодростью даров, необходных для годного служения у святыне Твоей. Дай им ласку живой веры и любови,
каб думкі іх былі засцярожаны на даручанай імі місіі, а сэрцы іх былі аддадзены табе. Учыні, каб яны імкнуліся да еднасці з табою ў слове Євангелля, у Еўхарыстыі і ў бліжніх. Падтрымлівай іх сваімі ласкамі, каб рупліва служачы Богу і людзям пры алтары тваім, яны развівалі сваё жыццё ў Богу і ішлі шляхам збаўлення. Просім, каб яны былі сумленнымі людзьмі, руплівымі ў вучобе і працы, высакароднымі ў паводзінах і вернымі паслядоўнікамі Хрыста паводле дэвізу міністрантаў «Валадар намі Хрысте, заўсёды і ўсюды. Амэн. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Амэн. Молитва об святарских и законных покликаниях. Пане Езус, предвечный святар Нового Заповету, запали сердце молодых людей полымем Твоей любови. Учини, каб яны цалкам Табе отданные присвятили себе евангельскому служению у свете, якому так потребно навертание. Няхай іх руплівасць прывядзе ўсіх да Твайго любячага сэрца. Укладзі сваё слово ў іх вусны і сваю любоў у іх сэрцы, каб яны неслі добрую навіну убогім і аздараўленне тым, хто страціў надзею. Захавай іх, Пане, ад усялякага зла. Няхай яны не паддаюцца спакусам гэтага свету, а ахвотна кіруюцца Тваімі запаведзямі, прыносяць благаслаўлёны плён веры, надзеі і любові. Мария, наша Маці, опекунка святарских и законных покликаняў, Ты верно слухаешь слово життя, доверяем Твоему матчаному сердцу тых, кто прагне служить Твоему Сыну. Амэн. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми жанчынами и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Маці Божая, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Амэн. Молитва за семинаристов и их выкладчиков. Доручаем Тебе, Пане, наших семинаристов, просячи для их необходных даров Духа Святого. Дай им духовные физичные силы, каб падчас формации яны умацаваліся ў сваім пакліканні. Пане Езу, у гэты асаблівы час дапамажы ім напоўніцца Тваім словам і ласкаю, каб у будучыні яны верна служылі Табе. Падтрымай таксама іх выхавацеляў і выкладчыкаў, каб яны, адораныя ласкаю мудрасці і ўмеласці, належным чынам суправаджалі семінарыстаў на шляху чалавечай, духоўнай, інтэлектуальнай і пастырскай фармацыі. Амэн. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, и на веки вечные. Амэн. Молитва об вытрывалости у покликания. Милый Збаўца, Ты сказал своим вучням, что без Твоей дапамоги яны не здолеюць выканаць свайго покликания. Просим Тебе, улі ў сэрцы покликаных свою любовь и моц, каб з Твоёю дапамогаю яны вытрывалі пры сэрцы Тваім до конца жыцця. Найсвяцейшая Панна Марыя, Ты по мацярынскаму клапоцішся пра ўсіх пакліканых. Барані іх ад небяспекі, якая можа пагаржаць іх душы і целу. Дай ім гарачую любоў да Хрыста, каб яны, прыпадобніўшыся да Твайго Сына, цалкам ажыццявілі прагненне Яго боскага сэрца. Амэн. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица. У наших потребах не погоржай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас заўсёды. Анна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша,
сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поєднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Помня Najświętsza Panna Maryjo, że nigdy nie słyszano, aby Cię puściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twojej pomocy wzywa, Ciebie przyczyną prosi, to nufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko biegna, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko, słowo racz nie gardzi słowami naszymi, ale и выслухай. А теперь помолимся веночек до Божией милосердности. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Нашего что ли, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас, але збав нас от злого ада. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленная плод лоня Твоего, Иисус. Святая молись за нас, грешных, и у хвилину смерть. Веру в Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и у Иисуса Христа, Сына Его, одиного Пана нашего, який был зачатый от Духа Святого, народился с Девы Марии, замученный при Понским Пилате, укрыжованный, помер и был похованный, зашел до отхлани на третий день, воскрес померлых, узышел на небо, сидеть праворуч Бога, Отца Всемогутного, оттуль придя судить живых и померлых. Веру в Духа Святого, святый костел католицкий, едность святых, отпущение грехов, воскрешение тела, житие вечное. Аминь. Отче предвечный, оферую Тебе тело и кровь, душу и боскость, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, для Его болезной муки, 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 для Его болезной муки. Отче предвечный, оферую Тебе тело и кровь, душу и боскость, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, для Его болезной муки, потом ты будешь говорить, для Его болезной муки, 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 для Его болезной муки. Отче предвечный, оферую Тебе тело и кровь, душу и боскость, наимилейшего Сына Твоего
і Пана нашого Єсуса Христа, для Його болесної муки, милосердный до нас и до всего для света. Його болесної муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Деля Его болесной муки, будь милосердный до нас и до всего света. Деля Его болесной муки, будь милосердный до нас и до всего света. Деля Его болесной муки, будь милосердный до нас и до всего света. Деля Его болесной муки, будь милосердный до нас и до всего света. Деля Его болесной муки, будь милосердный до нас и до всего света. Деля Его болесной муки, будь милосердний до нас і до всього світу. Деля Его болесной муки, Будь милосердний до нас і до всього світу. Деля Его болесной муки. Будь милосердний до нас і до всього світу. Отче спрадвечный, охверуем Тебе тело и кровь, душу и боскость наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, как простит за грехи наши и всего свету, деля Его болесной муки, Будь милосердний до нас і до всього світу. деля Его болесной муки, Будь милосердний до нас і до всього світу. деля Его болесной муки, Будь милосердний до нас і до всього світу. деля Его болесной муки, Будь милосердний до нас і до всього світу. деля Его болесной муки, Будь милосердний до нас і до всього світу. деля Его болесной муки, Будь милосердний до нас і до всього світу. деля Его болесной муки, Будь милосердний до нас і до всього світу. деля Его болесной муки, Будь милосердний до нас і до всього світу. деля Его болесной муки, Будь милосердний до нас і до всього світу. деля Его болесной муки. Будь милосердний до нас і до всього світу. Отче спрадвечный, охверуем Тебе тело и кровь, душу и боскость наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, Как перепросить за грехи наши и всего світу. деля Его болесной муки, Будь милосердний до нас і до всього світу. деля Его болесной муки, Будь милосердний до нас і до всього світу. деля Его болесной муки, Будь милосердний до нас і до всього світу. деля Его болесной муки, Будь милосердний до нас і до всього світу. деля Его болесной муки, Будь милосердний до нас і до всього світу. деля Его болесной муки, Будь милосердний до нас і до всього світу. деля Его болесной муки, Будь милосердний до нас і до всього світу. деля Его болесной муки, Будь милосердний до нас і до всього світу. деля Его болесной муки, Будь милосердний до нас і до всього світу. деля Его болесной муки. Будь милосердний до нас і до всього світу. Святый Боже, святый моцный, святый несмертный, змилуйся над нами и над усим светом. Святый Боже, святый моцный, святый несмертный, змилуйся над нами и над усим светом. Святый Боже, святый моцный, святый несмертный, змилуйся над нами и над усим светом. О кров і вода, яка виплила з найсвятейшого серця Єзуса, як криниця милосердності для нас, довіряєм Тобі. О кров і вода, яка виплила з найсвятейшого серця Єзуса, як криниця милосердності для нас, довіряєм Тобі. О кров і вода, яка виплила з найсвятейшого серця Єзуса, як криниця милосердності для нас, довіряєм Тобі, Єзу, довіряєм Тобі, Єзу, довіряєм Тобі,
Єзу, довіраєм Тобі. Найсвятша Матка милосердя Божого, молися за нас. Святая сестра Фаустинка, молися за нас. Святий Отець Піо, молися за нас. Усі святые Божие ангели, охотники, молитесь за нас. Літання до Найсвятейшей Панни Марії. Кір'є елейсон. Христе, почуй нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, Духу Святый Божа, Святая Тройца Одины Божа, Святая Мария, Святая Богородица, Святая Панна над паннами, Мати Христова, Мати Костела, Мати ласки Божией, Мати милосердности, Мати надеи, Мати прочистая, Мати беззаганная, Мати непорушная, Мати невинная, Мати наимилейшая, Мати наицудовнейшая, Мати доброй рады, Мати Створителя, Мати Избавителя, Панна наимудрейшая, Панна хвалы годная, Панна прославленная, Панна могутная, Панна ласкавая, Панна верная, люстра справедливости, столица мудрости, причина нашей радости, святыня духовная, святыня хвалебная, святыня славная побожности, ружа мистычная, вежа Давидова, вежа с кости слоновой, золоты домя, ковчег заповету, брама небесная, зорка ранішняя, оздоровление хворых, притулок грешных, полегка мигрантов, сутяшальница засмученных, успомога християнов, королева анелов, королева патриархов, королева пророков, королева апостолов, королева мучеников, королева веровызнавцев, королева паннов, королева усіх святых, королева без граху першароднага зачатая, королева ў неба ўзятая, королева ружанца святога, королева сем'яў, королева супакою, королева Беларусі, Баранку Божий, які бярыш на сябе грахі свету, даруй нам, Пане. Баранку Божий, які бярыш на сябе грахі свету, выслухай нас, Пане. Баранку Божий, які бярыш на сябе грахі свету, змілуйся над нами. Молися за нас, святая Богородица, сталися мы годными обетцами. Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела и прославное заступництво Найсвятейшей заўсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от цяперашняга смутку и одарить вечной радостью праз Христа, Пана нашего. Аминь. Твоей обороне отдаемся, святая Богородица. У наших потребах не погарджай моленнем нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас заўсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутяшальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай,
Сыну Своему нас отдавай. Молитва святого Бернарда. Памятай, о найсвятейшая Панна Мария, что ніколі не здаралася, каб пакінула таго, хто да цябе ўцякае, цябе на дапамогу кліча, тваёй апекі просіць. Гэтым даверам натхнёны да цябе, о Панна над панамі і маці нашай імкнуся, да цябе прыхожу, перад табою грэшны плачучы стаю. О маці слова, не пагарджай словамі маімі, але пачуй іх ласкава і выслухай. Аминь. Помолимся присвячение себе Маті Божией. Сьогодні майовує ще. Маті Божия, беззаганная наша Мария, Тебе присвящаем тело и души наши, все молитвы и працу, радости и терпение, все наши заслуги, все, что маем. Охотно отдаемся Тобой в неволю любови. Можешь використовувати нас для збавлення людей і для допомоги Святому Костюлу, Маті якого з'являєшся. З гэтага часу робім усё з Тобою, праз Цябе і для Цябе. Ведаем, што ўласнымі сіламі нічога не адолеем, а Ты можаш усё, што з'яўляецца воляю Твайго Сына, і заўсёды перамагаеш. Усмагмога вернікам, учыні, каб нашай сем'і, парафія і ўся ічына сталі сапраўдным валадарствам Твайго Сына і Тваім. Аминь. Ховаться, пойди ховаться. А тут пішов уже. А? Так давай тягай этот самый. Может, ты матки Боцкой хвантяломки умалёны, размоёвой. А это так будет. Хвальте лонки умоённые, горы, долины зеленые, хвальте тенистые гаики, зрудла и кренте струмыки. Хвальте тенистые гаики, жрудла и кренте струмыки, co игра z morza falami, w powietrzu buja skrzydlami. Хвальте з нами, Паню свята, ей длонь наша, не спрята. Хвальте з нами, Паню свята, ей длонь наша, не свята. Он надел божских корона, над анёлы вывышена, хоть есть по нем небо земи, не горди дары нашими. Хоть есть по нем небо земи, не горди дары нашими. Вдячним строми и вручением пташен тасло
тим книжением, и сочує, и сожие, нех з нами слави Мария, и сочує, и сожие, нех з нами слави Мария. Таємницю сакрамента усхваляй на щиро все, тратить моc старое право, Боже новый заповедь, что нам розум не тлумачить, святу веры принесе Богу вечному Тройцы, прославление их и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походит, Отцу вечного светла. Амен.
буде Бог прославлений, хай славиться ім'я Його святое, хай буде прославлений Ісус Христос, соправдний Бог і чоловік соправдний. Хай буде узвеличено ім'я Христу, хай буде прославлено найсвятейшее серце Ісуса, хай буде прославлена найдорожейшая кров Ісуса, хай буде узвеличений Ісус Христос у найсвятейшем сакраменте, хай буде прославлений Дух Святий Утешитель, хай буде ушанована найсвятейша Панна Марія, хай буде ушанована Яє свято і беззаганне зачаття, хай буде ушанована повна хвали Яє в небовзяття. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Сёння ў літургіі ўспамінаем святога Юзафа Рамесника. Святы Юзаф быў апекуном абраннікам Найсвяцейшай Панны Марыі, апекуном Пана Езуса, быў цесляром, таму Езуса іншыя называлі сынам цесляра. Юзаф быў чалавекам працы, і таму мы сёння просім, каб кожная наша праца рабіла нас больш высакароднымі, блізкімі да Бога. Ахвяры святой імшы складаецца за памерлых Вацлаў і Леанарда Кавалеўскія, за ўсіх памерлых сям'і Кавалеўскіх і Мірон. Просім, каб добры Бог прыняў іх у сваё валадарства. А каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся.
Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над намі. Пане, змілуйся над намі. Молімся. Боже, стварыцель сусвету, Ты зрабіў працу зямным прызначэннем чалавека, учыні, каб мы, па прыкладу святога Юзафа і пад ягонай апекай сумленна выконвалі даручаныя нам абавязкі і атрымалі абяцаную Табою узнагароду. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Читання книги Буття. «І сказав Бог, учинім чоловіка поводле нашого образу і нашого подобенства. Няхай панує над рибами морскими, над птаством небесным, над живелами, над усею землею і над усяляким ползуном, що повзає по землі. І створив Бог чоловіка поводле свого образу. Поводле Божого образу створив його, створив мужчину і жанчину. И благословил их Бог и сказал им: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и володайте ею, пануйте над рыбами морскими, над птаством небесным и над усими живыми истотами, які рухаются по землі. И сказал Бог: вось я даю вам усялякую траву, что рассявая насенне по всей землі, и усялякое древо, плод якого рассявая насенне, каб яны былі вам на спажытак. А ўсім жывым істотам на зямлі і усялякаму нябеснаму птаству і ўсяму, што поўзае па зямлі і мае ў сабе дыханне жыцця, я даю на спажытак усялякую зеляніну. І так сталася. І ўбачыў Бог усё, што Ён стварыў, і было яно вельмі добрым. І быў вечар, і была раніца, дзень 6. Так былі завершаны нябёсы і зямля, і ўсё іхняе войска. І скончыў Бог у 7-й дзень працу сваю, якую зрабіў, і на 7-й дзень адпачыў ад усёй працы сваёй, якую зрабіў. І благасловіў Бог 7-й дзень і асвяціў яго, бо ў той дзень адпачыў Бог ад усёй сваёй працы, якую рабіў падчас стварэння. Гэта Слова Божае. Пане, умацуй справу рук наших, Пане, умацуй справу рук наших. Перш чым нарадзіліся горы, перш чым Ты стварыў зямлю і сусвет, спрадвеку і навекі Ты ёсць Богом. Пане, умацуй справу рук наших. Ты вяртаеш чалавека ў пыл і кажаш: вяртайцеся, сыны Адама, бо 1000 гадоў перад вачыма Тваімі, як дзень учарашні, які мінуў, або як одна ночная варта. Пане, умацуй. Навучи нас так лічыць дні нашыя, каб мы здабылі мудрость сэрца. Вярніся, Пане, колькі ж яшчэ, пашкадуй слугаў сваіх. Пане, умацуй справу рук наших. Напоўні раніцаю нас сваёй міласэрнасцю, і мы будзем цешыцца і весяліцца ва ўсе дні нашыя. Няхай Тваім слугам аб'явіцца справа Твая, і Твая веліч,
ихним сынам. Пане, умацуй справу рук наших. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Нехай буде благословлений во всем дні Бог, які наші тяжари носить, і наше збавлення. Аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macwieja. У той час Єсус прийшов на свою батьківщину і вчив їх у синагозі їхній. Так що яны здзіўляліся і казалі: адкуль яго гэтая мудрасць і моц? Ці не сын ён цесляра, ці не ягоную маці завуць Марыя, а братоў ягоных Якуб і Юзаф, Сымон і Юда. І сёстры яго ці не ўсе сярод нас? Адкуль жа ў яго ўсё гэта? І сумняваліся ў ім. А Езус сказаў ім: не бывае прарока без пашаны, хіба толькі на бацькаўшчыне сваёй і ў доме сваім. І не ўчыніў там шмат цудаў з-за нявер'я іхняга. Гэта слова Пана. Прадставім добраму Богу наши супольныя молитвы і просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ва ўсіх падзеях ён умеў распазнаваць Божую волю. Цябе просім. Молімся за кардыналаў-выбаршчыкаў, якія будуць выбіраць новага пантыфіка, каб добры Бог адарыў іх ласкай неабходныя ад Духа Святога для прыняцця правільнага рашэння. Цябе просім. Молімся за бацькоў і выхавацеляў, каб яны выхоўвалі дзяцей і моладзь у духу сапраўднай любові. Цябе просім. Молімся за памерлых Вацлава і Леонарду Кавалеўскіх, за ўсіх памерлых сем'яў Кавалеўскіх і Мірон. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб мы ў штодзённым жыцці практыкавалі ахвярную любоў да бліжніх. Цябе просім. Усемагутны вечны Божа, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб пад асаблівай апекай святога Юзафа сваёй працай мы спрыялі дабрабыту грамадства, а пасля смерці атрымалі абяцаную ўзнагароду ў небе. Праз Хрыста, Пана нашага. Chociaż przeszedł przez jej wrota, серце наше. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець усемогутний.
Божа крыніца усялякай міласэрнасці, узірай ласкава на дары, якія мы Табе прыносім у дзень успаміну святога Юзафа, і праз дзеянне гэтай ахвяры спашлі нам Твою дапамогу і абарону. Праз Христа, Пана нашага. Пан з вамі. Угору сэрцы падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча Усемагутны вечны Божа, і каб мы складалі Табе належную пашану, благаслаўлялі Цябе і праслаўлялі, аддаючы пашану святому Юзафу. Ты гэтага справядлівага чалавека даў Багародзіцы Дзеве, як яе абранніка, як вернага і мудрага слугу, зрабіў галавою святой сям'і, каб ён атуліў бацькоўскую апекаю зачатага ад Духа Святога, Твайго адзінароднага Сына Езуса Христа, нашага Пана. Праз Яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашы галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, ўзяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча Усемагутны, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Называемся дзецьмі Божымі і сапраўды імі з'яўляемся, таму поўнай удзячнасці асмельваемся казаць: «Ойча наш».
Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні наše, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі наše, але на веру Касцёла Твайго. Не будь ласкавы згодна з Тваёй воляй, а дарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце блішняму знак супакою. Баранку Божы, які бярэш на сябе грахі свету, вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленное, покликанное на вечеру ягоную. Пан кажа: «Вось я з вами ва ўсе дні, ажно да сканчэння веку. Аллелуя». Остыни сокрыты. Молимся. Усемагутны вечны Божа, Ты праз воскресення Христа адрадзіў нас да жыцця вечнага, памножыў нас прыём пасхальнага сакраменту і умацуй хлебам збаўлення нашае сэрцы. Праз Христа, Пана нашага. Святы Арханёле Михале,
Pan z wami. Niechaj was błogosławić i sтережет всемогутный Бог, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrysta.